riperile Afrika-Dzonga emadyambu lamanene no tlhela hi maamukela eka nongonoko Ngula ya Vutivi. Vito himena Sydney Baloyi. Loko hi ta va hi karhi hi tlangela n'hweti ya ndhavuko madyambu ya namuntlha, hi ta va hi burisana na xiyimbeleri xa ndhuma xa vunanga bya Xitsonga Benny Mayengani. Mi nga va xiphemu xa nongonoko eka Facebook na Twitter laha hi kumekaka hi Ngula ya Vutivi. Benny Mayengani, the president, i xiyimbeleri lexi nga na masagwadi yo hlaya. U tlhela a tlakusa ririmi ni ndhavuko wa Xitsonga hi vunanga bya yena lebyo saseka no tsokombela. Emahelweni ya vhiki leri nga hundza, Benny u humelerise yin'wana ya milorho ya yena ya ku tata Giyani Stadium hi vaseketeri va yena ntsena. Pfhumba leri ri n'wi siya ri minon'weni ya vanhu vusiku ni nhlekani. Van'wani va tele hi ku ndhundhuzela, kasi van'wani va na swisolo swo karhi. A hi langutiseni xiviko lexi. Benny Baloyi, loyi a tivekaka hi vito Benny Mayengani the president, u tlakusa ririmi ra Xitsonga hi vunanga bya yena. Hi le tlhelo u fambisa mapfhumba yo hambanahambana laha a pfunaka vaakatiko. Eka vhiki leri nga hela, u tate rivala ra mitlangu ra Giyani laha a ku ri na kwalomu ka 25,000 wa vanhu. Naswona a ku ri na tinqambi to hambanahambana ku n'wi pfuna ku humelerisa norho wa yena. Tinqambi hinkwato leti nga ta seketela ni khensile muhumelerisi norho wa mina, ni ta khensa ni vuyelana eka vaseketeri hi ka hi langute ku norho lowu nga landzelaku i ku ya filapa Peter Mokaba Stadium. President Mayengani wa vulavula. Exifundzeni xa Limpopo ku na ku kayivela ka mphakelo wa mati. Xiphiqo lexi xi hlohlotele Benny ku pfuna vaakatiko va le mugangeni wa ka vona eXawela. Pfhumba ra mati ku va ni endla borehole ni endla mathangi mambirhi le kaya a Xawela block 7 i makeni ya ku vaakatiko nkarhi wun'wana va kumeka va nga ri na mati, swi va swi nga ri ngopfu political, mara mati mati a ya na ku ta ku lama ya ANC lama ya EFF mati kahle mati xixo no ku nghena mutini u kombela va ta teka mati va ku nyika unwa. Se lexi nga endla ku ni endla mati ku ni va ni la ku pfuna community. Mina ni munhu wa ku mana mina va ni dyondzise ku u faneke u nyikela ku u ta kota ku receive. Lembe leri nga hela u nyike khale ka n'watipala wa xipano xa Baroka Oscarine Masuluke 10,000 ku va a kore goal yo hlamarisa loko va tlanga na Orlando Pirates. Hi le tlhelo u nyike vana va xikolo va le Realidisha na Mudisha Secondary tikhompyuta ku va hlohlotela ku tekela tidyondzo enhlokweni. Swi kahle ku tanihi ti-celebrity hi hlohlotela vana ku va dyondza xikolo. Hi nga va hlohloteli hi milomo ntsena na hi ku va hi nyikelela. That's the reason kote ku ni ya nyikelela tikhompyuta aka xikolo xa lexi ni nga dyondza ka xona high school ku fika hi matric ku nga Realidisha secondary school na xikolo xa kwala kusuhi ku nga Mudisha aka Maphalle. Eka nkarhi wa sweswi Benny Mayengani u yisa tidyondzo ta yena emahlweni eYunivhesiti ya le Joni. Naswona i xirho xa vandla ra Economic Freedom Fighters laha a tirhaka eka huvo yo endla milawu exifundzeni xa Gauteng. Hi mina Vukosi Mathonsi wa Ngula ya Vutivi eJoni. Hi khensa xiviko xexo sweswi hi amukela muyeni wa hina a studio twi ku nga yena Benny Mayengani. Ni siyele ra le xikarhi kambe ne President Benny Mayengani. Benny, a ku hozela u tikomba u endle swilo leswi vanhu vo tala a va swi teka ku wo hi vungunya loko swi sungula. A wu kholwa ku vanhu va ta tala hi ndlela liya? Yes, but Sydney na n'we hinkwenu mi nga languta television amakaya ta rhandza ku mi xeweta xo sungula na va Ngula ya Vutivi. President Mayengani wa vulavula. Norho lowu ku ve norho lowu after loko Casper Nyovest a fill up the dome, ni nga vona ku swi possible ku munhu un'wana na un'wanyana a nga swi endla leswiya. I norho lowu nkambi yin'wana na yin'wana yi navela ku
ku yi nga va na yi nga swi endla ku yi kota ku tata stadium mi ta tsundzuka ku Buti Sydney a swi olovi ku u nga khovanganisa vanhu hambi vo va 2000 ku va ta ka festival a swi olovi. Okay, na tsaka ku vona u nyukile hi ndlela leyi bene hi ku endzhaku ka ntirho wo hlamarisa lowu a wu fanele u ti ba xikatla ku ve na madzolonga yo karhi ku na swin'wana u nga lavaka ku hi byela hi swona hi madzolonga laya nga humelela. Yes, madzolonga lama nga humelela hi vuye hi lahlekeriwa hi munhu un'we endzeni ka stadium na munhu un'we loyi a ri handle ka stadium yena i lo biwa lowu le ndzeni ka stadium u kumeka a tlhaviwa hi mukwana laha hi nga rhumela marito yo chavelela aka va ka Ngoveni na loyi a nge le Phalavurwa loyi hi nga kota ku kuma vuxokoxoko bya yena tolo na ku hi ya va khoma xikatla Buti Sydney a ni tlelangi siku leriya hi loko hi heta festival liya hi ve hi suka na Mr Ward Mashava hi famba hi ya aka Mavalani ku ya va khoma xikatla hi ku nto swi ni vavisini hi ku a ni fanekele ni celebrate ku Mtate Stadium mara ku kumeka ku humelela khombo leriya mara hi rila na vona hi ta va hi ri na vona na le nkosini na le Phalavurwa na vo hi rila na vona swa humelela leswiya vanhu va hundzile emisaveni ne tikerekeni aka va TB Joshua le Nigeria swa humelela munhu wa hundza emisaveni kun'wana na kun'wanyana mi ta tsundzuka ku loko hi endla ntlangu hi va hi nga endleli ku ta khomanyana no kwalani bene swa miako ya le Nigeria le ka va TB Joshua mina na wena ha swi tiva ku a ku lowa muako yes a Giyani i vanhu lava va tsandzeka ku tikhoma loko va ri ka mitlangu leyi hi va endlelaka yona laha ni nga twisisiki Buti Sydney ku munhu i endla yini na mukwana a stadium like mi famba na mukwana mucatwini a ni swi twisisi ku so vaseketeri va wena va ri yini beni sweswi loko u ya mahlweni na pfumba leriwani u lava ku tata xin'wana stadium va ri va ha tata va tata hi ku hi vona va ni hlohlotela ku hi ya tata Peter Mokaba stadium le Apolokwane like ni rhandza ku ni na fan base ya kahle na ti die hard fan na fan base na rixaka ra ka hina na vanhu va Limpopo hinkwavo va Venda Mapedi na ngopfungopfu na hala Vulovedi hala yes ni khensa support leyi mi ni nyikaka yona ya hlamarisa ni khense ngopfu President Mayengani wa vulavula. Okay, Mayengani ni twa u vulavula hi ku va u hlohloteriwa hi Casper Nyovest andaka loko a ta va tate the Dome kahlekahle u tate the Dome a tlha tata na Orlando Stadium u vona u nga ku swa u ku ndhundhuzerile kumbe ku na leswi a nga swi amukeleku hi matirhelo ya wena? No, a nga ni ndhundhuzelangi ni ve disappointed hi sweswo it's fine u ri yini Casper Nyovest? No twa sweswi ni swi twaku ka timedia na nyamuntlha vulavulaka aka Metro FM aka complaina hi the word fill up like a ni nga swi tivi mina ku loko ku ri na Zion Christian Church na International Pentecostal Church swi vula ku Buti Sydney va nge he vi na kereke leyi vitaniwaka ku church munhu wa swi kota ku a endla trademark ya the word church then ku nga ha vi na tikereke la misaveni like ku na Polokwane City na Cape Town City na Manchester City se lo Benita a trademark the word city ku nga ha vi na City of Johannesburg like a ni tivi kumbe maybe i ku a ni swi twisisi kahle swilo leswi swi ta lava kumbe van'wanyani lava nga tlhariha ngopfu a wu swi olovisa ku tlula mpimo Mayengani? No, a ni swi olovisi na ku twisisa kahle ku why ku ri na Manchester City na Polokwane City na Cape Town City so u lava ku twisisa ka mani? Maybe both Casper va nga hi hlamuseta ku hikwalaho ka yini na lava trademarkaka na vona. Okay, na tshemba loko wa ha ri ku lulamiseni ka ku tata stadium xa Peter Mokaba na swin'wana stadium leswi u nga ta swi endla sweswi hi navelaka ku vaseketeri va wena va fika lava va ku na discipline leyi va ngo ta va ta ku seketela ivi va tiphina ku va kahle na wena na Casper ku ta fika laha mi nga ta tshama mi nwa tiya kumbe kofi ivi mi swi vona ku loko mi kha mi fila stadium leswi hi vumbirhi bya n'wina mi le ku tlakuseni ka xiyimo xa vuyimbeleri bya Afrika-Dzonga a wu swi voni swona? Yes, Buti Sydney leswi nga swi vulaka hi discipline ya na switwanyana u nga ku a wu sure hi swona leswi hi nga ta swi endla hi ta ya mavhengeleni loko hi vuya hi ta ringeta ku hlanganisa na Casper Nyovest loyi a nga ta hi byela
ku swa endleka ku va dzahisana fole na mfo wetu Benny Mayengani kumbe yi kho yi sukile na loko hi vuya mavhengeleni? Riperil nakambe tlhela hi maamukela eka nongonoko Ngula ya Vutivi. Muyeni wa hina nkarhi Benny Mayengani loyi a ku heta ku tata Giyani Stadium hi mugqivela wa vhiki leri nga hundza. Casper Nyovest langa na hina alayinini u lava ku va na riti kumbe mambirhi. Casper, good evening and welcome to Ngula ya Vutivi. Hi, how are you, sir? Thank you for having me. Fantastic, I'm great. I'm sitting here with Benny Mayengani, who has just managed to replicate exactly what you have done here in Johannesburg by filling up a stadium. Do you have anything to say to him? Congratulations or complaints? Yeah, I mean, first of all, I'd love to congratulate him. I've been told he said he was inspired by me. I'm just disappointed in the fact that we had tried to communicate that the phrase fill up was trademarked, and had he continued using that phrase, there would be legal action, and we asked him to change it a bit and alter it because it was a duplicate of exactly what we had done, and we had protected it because it's an entity that we have built and we use it in other concepts. For instance, now if I want to come to Giyani, I can't call it fill up Giyani anything because it has been done by another, someone. So it's just it's a bittersweet moment for me where I'm happy that I inspired someone to do something great. Yeah. And at the same time, I feel kind of robbed, you know what I mean? Yeah. Okay. Yeah, that sounds loud and clear. But let me just check with Benny if he agrees with you. Yes, Casper, how are you? I'm okay, and you, sir? Yes, President Mayengani. Yes, Casper, with the word fill up, with yours was fill up the dome, and mine is Benny Mayengani, fill up Giyani Stadium. It's not just fill up. It's been, even on the ticket, it was written that Benny Mayengani fill up Giyani Stadium, not fill up Giyani Stadium. Like we have Bafana Hardware, we have Bafana as national team. I don't know if there's a problem about that, or maybe because I'm not working with the people who are doing this trademark, maybe I'm gonna need correction somewhere. Yeah, I think that's for me, it's a legal matter, and for me and you to argue on TV is not gonna help, you know what I'm saying? I think the introduction should have been done before when we were trying to meet you. And right now it's a legal matter, and I know for a fact that we have a case. I hope you don't take it as a personal issue. The only thing that I hate right now is that we're two black brothers that, are going to end up tearing each other down where, a concept could have been respected and what we asked could have been respected, and we shouldn't have had this, you know what I'm saying? Okay. Casper, let me just ask you something. Is it, yes, sir. Is it a legal matter that's underway as we speak? Or will it be a legal matter if he continues calling it fill up whatever stadium? Yeah, it's a legal matter that he's done it already, and it's going to continue being a legal matter as well if he continues calling it fill up instead of something else. You know what I'm saying? So if I have to make a very stupid example, KFC is a concept. You can't open a Chisanyama and call it KFC. You know what I'm saying? But you can call it KFC-B. You can change it and alter it, even though you're inspired by something. If you got a BMW, you can call another car BMW, even if you're inspired by BMW. That's the only issue. It's good to take from something and build on it, but you can't call it exactly what you took it from. Okay. That sounds fair to me. Casper, so are you confirming to us that you have protected the phrase fill up? Definitely. You have trademarked the phrase fill up? Yes, sir. Benny, wa swi twa ku u tirhisa rito ra vanhu? No, a ni tirhisangi vito ra vanhu. Sweswo ni nga swi vula ku ku na Zion Christian Church na International Pentecostal Church, se mara munhu wa
ku va kahle la nhlokweni a nge a fika ku la ku trademark the word church. Okay, all right. One for Casper. Casper, it seems the two of you still see things, or you're singing off two different hymn sheets. Have you and Benny ever met? Have you ever had a hello to each other? I'm saying that we tried to engage with Mr. Mashaba prior to the event actually happening because we were trying to avoid legal matters. Hey, can we avoid the legal matter because we see that it's taken from this, and can we change it a bit? And we tried to engage, and unfortunately we did not meet, me and Benny, and it has come to this, that we speak in public. There's a lot of emotions involved. There's a lot of legalities involved. I'm not trying to say too much, except for the fact that, I was just disappointed that they used the exact same concept. But we want to congratulate them and, dispute the rumors that I am jealous of another black man. I'm not jealous at all. I'm very happy that it was successful. You know what I'm saying? It's just that particular matter that has to be fixed. We live in a country where we have a problem with ownership. Thank you very much, Casper. Thank you very much. Thank you. We've run out of time, but as fellow artists, you and Benny, are you happy to meet and then smoke a peace pipe one of these days? There's no hard feelings. I don't have any problems with meeting and making sure that the matter is solved so that there's nothing that happens. We both have fans. I don't want to hear about a casualty that happens between two fans because of... You've made your point, Casper. Thank you very much. We really thank you for your time, Casper. Nyovest, Benny, loko hi vuya mavhengeleni swi tala va hi ya mahlweni se hi langutisa tin'wana hi ku leti u nga ku na mina ta ntsandza sweswi loko hi vuya mavhengeleni nomboro ya hina ya riqingho i 011 714 5497 kumbe 5498 loko mi lava ku vulavula na Benny President Mayengani. Mien wa hina ka hari Benny Mayengani. Benny na swi tiva ku a hi kha hi vulavula swicele hi mpfhuka hi sungula kambe vito ra wena brand ya wena yi ndlandlamukile ku tlula ku tata stadium ku na swo tala leswi na mina ni ngo sungula ku swi twa sweswi ku u busy na swona ka timhaka ta dyondzo u nga hi byela ku humelela yini? Aka timhaka ta dyondzo ni xichudeni a University of Johannesburg ni endla second year ni endla course ya municipal governance degree ya municipal governance laha ni zama ku hlohlotela vantshwa ku ya xikolweni na tinqambi na vo va Casper Nyovest a yeni xikolweni hi nge vi ti celebrity forever swi ta fika kun'wanyana hi nga ha dumi ku duma van'wanyana ku ta van'wanyana se a yeni xikolweni president Mayengani wa vulavula vandla ra wena laha u nga n'watipolitiki tanihi ntirho mi tikomba mi swi rhangisa mahlweni ngopfu timhaka ta dyondzo na ku hoyozela swinene na mina ni nga swi tivi timhaka ta ku se u le a yunivhesiti lembe ra wena ra vumbirhi a parliament ya laha a Gauteng ile a Johannesburg Metro or a Johannesburg Metro chamber and then council 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 ya Johannesburg ku humelela yini kwala aka council ya Johannesburg ni PR council a hansi ka vandla ra EFF mi ta tsundzuka ku ni joine EFF loko swa ha sungula swi nga ri fashionini nkarhi wa kona a swi chavisa na n'wana wa Vutivi na mixo a mi chava ku vulavula hi swona no mina wa swi tiva ku a ni chavi nchumu and a ni chavi munhu Benny a hi swala joni ntsena na le kaya ku na mitirho yo karhi wu endlaku ya ku seketela yes a kaya ku na pfhumba ra mati leri ni nga endlela vaakatiko ve le Xawela ku na Benny Mayengani annual tournament na leswaku ni nyikela tikhompyuta a xikolweni ko va ku loko no na timiliyoni maybe na community ya ka hina ya le Xawela anta va akela na tliliniki ku na tliliniki le ka community ya hina Xawela kumbe maybe MEC ya health vele ku ni twe va ta va tsuma va yisa tliliniki le Xawela block 7. Okay no wa twakala ku swa tipolitiki se swi nghenile ene wa tiva na minkarhi ya kona ya ku tana na swikoxo swo karhi so Benny lungisani timhaka ta mafambisele ya mitirho ya n'wina ngopfungopfu wena hi ku se u tibula president I'm sure norho wa wena wa ku tata stadium sweswi se vanhu va swi tiva ku hi wendlile
na sweswo ku tivitana president ku fana ku ri norho kumbe lembe rin'wana hi ta va hi ba tsolo la ka wena ku ri president wa tiko byela vayingiseri va wena ku u lava ku humelela yini lava taku kona loko u kha u perform vaseketeri va mina mi ta swi tiva ku ku na vanhu lava va taku le ntlangwini wa hina kumbe ntlangu wun'wana na wun'wanyana va telaku ona ni tsakise ku hi vuye humesa reward ya 10,000 for lava nga ta hi pfuna hi vuxokoxoko byo khoma vanhu lava va nga endla manyala lamaya so after loko humese reward yaleyo ya mali hi kote kuma vuxokoxoko la maphorisa swi nga tikomba ku va khoma group leyi nga endla sweswo se lexi nga xi vulaku aka vaseketeri vanhu lava va hi onhelaku xixa best va tekeni ti-video ya tirha mali ne va tekeni ti-video hi ta mi nyika mali ku loko va endla manyala lava va swi tivaku no hi ta tekiwa ti-video se swi vula ku loko hi heta ku endla manyala lama hi ya jele se hi koho hi nga ta kota ku hunguta vukhamba a swo boha ngopfu na ku mi nyikiwa reward mara for vumunhu va tekeni va endlani sweswo swa ku hi vulavula na maphorisa hi tirhisana na maphorisa as community president Mayengani wa vulavula haku yo zela nakambe Benny ku va u endle leswi swi nga tshamaka swi humelela a stadium xa Giyani hi ku navelela na mikateko a nkarhini lowu taku ngopfungopfu aka timhaka ta vuhlayiseki bya vanhu na vaseketeri va wena na khensa both Sydney ni khensa na minister na team Thethwa va vuye na vona va ni congratulator se ku xota MEC ya arts and culture ya Limpopo la na premier Mathabata na vona hinkwavo va ta tuli na team Thethwa ka huma le Benny swi ta lunga man swi ta lunga so hi fike makumu ka nongonoko loko mi ri na mahungu mi nga hi bela riqingho eka 011 714 6435 hi nkarhi wa ntirho ntsena kumbe mi hi tsalela eka ngula@sabc.co.za a hi hlanganeni nakambe nkarhi lowu taka ri perini a ku khensa mpfumo thank you